Vraćamo se domaćim temama. Slavoljub Epifanić, slepi Zrenjaninac, priprema se za put do Londona autostopom. Sa njim će i snimatelj Aleksandar Solomun, jer im je namera da snime dokumentarni film sa porukom da nema prepreka za osobe sa invaliditetom da žive slobodno i uživaju u životu. Zrenjaninac Slavoljub Epifanić oslepeo je 1997. greškom lekara. Mnogi bi očajavali, ali je nekadašnji državni prvak Jugoslavije u kung fu život nastavio još intenzivnije. Državni je prvak u plivanju kao i u atletskim disciplinama za slepe, majstor je ninjutsuja i planinar. Prosto sam uzeo onako da mi glavni moto bude borba, ali borba u onom nekom pozitivnom smislu, da se borim za one stvari koje su meni interesantne i koje su meni lepe. Epifanić i njegovi mladi prijatelji došli su na ideju da ostalim osobama sa invaliditetom pokažu da nema prepreka za uživanje u životu. Osmislili su projekat Put belog štapa, odnosno Slavoljubovu avanturu autostopiranja do Londona. Da ja sa tom GoPro kamerom ili već situacijama koje se budu dešavale, pokušam da na neki način dočaram kako slepa osoba doživljava neke nepoznate krajeve, nepoznate ljude. Na put će sa Slavoljubom i snimatelj Aleksandar Solomun, jer će rezultat biti dokumentarni film o njihovom poduhvatu. Početak avanture planirali su za 15. avgusta. Ruta od Zrenjanina vodi preko Budimpešte, Beča, Nemačke, Francuske i La Manša do cilja. Plan postoji okvirno kroz koje zemlje proći, kroz koje gradove proći, ali kao što smo naveli i u snimku, vi kada stopirate ne znate tačno gdje ćete krenuti i završiti. Iako do polaska nema mnogo, Slavoljub i njegova ekipa još uvek prikupljaju donacije, a svi detalji ovog projekta mogu se videti na internet stranici. Zrenjanin, Miljan Vitomirović, televizija Pink.